MLA gi score na kapsilam lay ngahan numidang pung nipan ge minute kuntra rom tarak pada uchiwa wangma Popular Welfare Club na fund drive ke mini house draw tawringai da kanna nong khak law badage khong liba machine sakhi gadra haiduna mai satok pagi tanjada miyam na law khong rakpa matamda wabugai SG MLA MD Fazur Rahim ge gari haigalakpa tanja thokpadage mahaki squad kangbuna punsi kaithel gi community hall da lairiba ngang singda makhoi da lawsilagli ba karigino haiduna ताना दुना नोंमै कापसिलम ले हाइरे थौदोक अदुदा कापलंबा नोंमै मरु मंगा तरुक ने अदुबु अहुमगी एमटी केस फंगले हाइरदुना थौदोक अदु क्लब YSODA गी संगलेंदा माइरा पाइबी इमा इबेल सिंग अमदे अहल लमन सिंग न पांगथोकपा मिफमना पुंग कुनमरी गी मनुंगदा MLA ना लोकल टेलीविजन चैनल सिंगे थोंगदा लाले हाइना सेंगदोरक्तरबदी मतम सुपगी ओइना क्लब अनिसिना कोलिबा मफमदा बॉयकॉट तौरगनी हाइना क्लब अनिगी माइकैदगी फोंगदोरकले लाना पाउ संदोकपिगनो IMAA इरमद मणिपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन IMAA गे लिलारोय सिंगना सानबा अनोब लीला इमागे नुमितसिदा येंगलुबदगे लैतबा यावरे हाइना संदोरकलिबा वाफम असि अरानबा अमदे युमफम यावदबनी हाइना एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी निंगोमबम तोंबना फोंदोरकले वाफम असिगा मरी लैनना लेला पार्टी असिगे पैलेस कंपाउंड लैबा ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा तोंबना लीला असिना मरुओइना खुनाय असिगे इमुंग मनुंगी मामा मापा अमदे मचागी लैनरिबा मरीदा हेना अफबा थंबा ngамगनी खंदुना पुथोकिबा लीलाने लीला असि कनागुंबा मियोय अमतगा मरी लैनदे मरम अदुना लमदम असिदा लरिबा मिपुम खुदिंगमकना लाना लौबीदनबा अमदे अफबा पौक्ताक पिबिनबा होनबियो हाइखे पाउगी मिफम अदुगा मरी लैनना लैखिद्रबा मियोय अदुगे थवाई मिरेलना इंगना चिकना लैरुनबा अमदे इकाई खुमनबा उतुना लीलारोय सिंगना मिनिट अनिसु तुमिना लैखे नरेंद्र मोदी अमदी बीजेपी की मिपुम खुदिंगमक लीला ड्रामा की आर्टिस्ट कुंबने नामाइरकपम लोकेन लैवाक असगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी बीजेपी की मिपुम खुदिंगमक लीला ड्रामा की आर्टिस्ट कुंबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट सुओइदिबा नंबोल एसगी MLA नामाइरकपम लोकेन फोंदोखरे नंबोल एसगी मनुंग चनबा लांगोम पोकपी कबुई खुलगी नौना साबा चर्च संगाबगी थौरमदा सरुक याखिबा MLA नामाइरकपम लोकेन हाई लैवाक असिगी नुपी सिंगबु नुंसीबा सादुना उज्वाला स्कीम गे मखादा ग्यास लेमना पीरिबनी हाइरगा ममल तांगना लैहनबा अमदे लनाई एजेंसी सिंगा मानरगा सेल तानबगी ललोल इतिक तौबने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाइरबा इमुंगदगे हौरकपनी हाइरगा लाइरबा सिंगबु नुंसीबगी मिंगदा ललोल इतिक तौबा मिसकने बीजेपी की लैंगाक फई हाइरिबसे मखोय मसाना अदुम हाइजबने बीजेपी की अफबा हाइबबु ngang bakan bakhaktane प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दगी हौरगा बीजेपी की मिपुम खुदिंगमक ला ड्रामा की आर्टिस्ट कुंबने IAS MPS सारबसु लाइडबा सारबसु इपक्ता पक्पा पार्टी ने लमदम असिगी नुपी सिंगी मरक्तसु मयाई का बचिंजाक सिजनबगी चांग यामना वांगले कादा मतम अमदा मयाई का बचिंजाक सिजनबा से नुपा सिंग खक्ता ओइरंबदगे ngasi लमदम असिगी नुपी ओइबी सिंगी मरक्तसु मयाई का बचिंजाक सिजनबगी चांग यामना वांगले हाइना Coalition Against Drug and Alcohol Kadagi President Hizam Priyo Kumar na phongdokre Imphal Art College Loksinba Cabinet na yakre Manipur Lenga ke Grant in Aid College ama oina leidiba Imphal Art College bu Lenga ki mapungphaba college oina loksinba da ngarang phamkiba Manipur Lenga ki cabinet mifam na ayaba pikre mifam aduda tongan ba warep sing lokre pause asina phangba paw na hai Chief Minister N Biren na Sierra Logduna Chief Minister Secretariat की कैबिनेट हॉल दा ngarang ayu pung tara taba matam dagi numit yungba matung pung tara ni thoi minute kunthra rom taba matam phauba pangthoki ba cabinet mi phamaduna Imphal Art College ke laideba regular staff singbu Art and Culture Department ki makhada absorption tauba made Manipur University of Culture Act 2015 na piba provision ki matungina university asigi damak post humbudraga humdoi creation taubada cabinet na ayaba pi ki haire ngasigi mipamaduna Manipur Press Academy amal linkhat padasu ayaba pk mipamaduna Hotel Imphal amasung Sandra Resort asi chalaigadaba miyoi sing tender tawraga khananaba ayaba pikre INA Memorial Complex ke bombing tawkiba mafam semgaliba sigi main road tagi mafam adu taba approach road yamna pikliba adu chawthokhananaba lam direct purchase tawbada cabinet na ayaba pk पावसिना मखाता ना हाई हाइंगांग रेवेन्यू सर्कल गे मनुंगसन्ना हानादगी लेरगलबा रेवेन्यू विलेज ओइदिबा कोइरेंगै नीलकुथी अमसुंग
Kabo Laikai Saruk Kara Lauraga 20A Kaitel Koba Anoba Revenue Village Masembada Cabinet na Ayaba Pikre Manipur Paddyland and Wetland Conservation Act 2014 Semtringagi Mamang Dahana Agricultural Land Oidambadage Homestead Land On Kraba Imphal East Amasung Imphal West ki Manung Dalaiba Mio Yankhi Mathoige Regularization Tobada Cabinet na Ayaba Pikre Hauzik akan mamawong da semjin sajin bagi thabak sathariba Civil Secretariat Complex asige ayamba thabak loisilakbaga loinena hauzik loisingadaba watliba thabak sing Prime Minister ge Imphal khongchat ki mangoina na loisinna ba cabinet na lepna khe loinana loisindana lariba thabak sing ase loisinna bagi damag Food Court ke lupa crore samaga yankhai loan oina launa ba mifam aduna warep laukhe cabinet mifam aduna nauna semkhiba District sing amasung state headquarter gi oina food safety administration gi designated officer food safety gi postero creation toba cabinet na yakhre district sing ge civil registration system of birth and death ke staff taraga mathoi contract engagement toba su ngasi gi mifam na yakhre Lamphel patalaiba medical directorate ta help desk for licensing and consumer grievance linkhat na bagi damak miyoi ani hapa amasung Health Department ke Food Testing Laboratory gidamag lab personnel nipan hapaloy na Family Welfare Department ke Cold Chain Officer gi thabak tawbagi matam sangdok padasu cabinet na ayaba pikre haire ngarang gi mifam aduna Manipur Startup Scheme ase mathang sahi gi June phauba sangdok na basu warep laukhe mifam aduda Chief Minister gi haksel gi tengbang ase BPL imung sing NFSA card holder sing amasung SACC na ching bada yawba miyoi damag Piramba adu makata na register tauraba street vendor ima kaithel anigi potpham phambi sing asa amasung anganwadi workers sing amasung ADC gi staff sing dasu pi bahaina warep na khre haire mapham taraga manga da traffic management system thamkhre Manipur government na lambi da thokpa accident amadi miyam na lambi da gari thoba amadi khong na chatpada hena khudong sahanaba pandamda paikhalakpa khongthang gi saruk ama oina Ngarang tongan ba Imphal gi mafam taraga manga da integrated traffic management system install tawkhre haire Omicron gi matang da miyam na icham chamba phi gi marks uptana ba expert sing na akan ba mawong da warning tawrakle South Africa da ihan hana thengnakhi ba COVID-19 gi anoba variant Omicron na malem gi leibak chamarom da saitheng pi ba haukhre thuna yang na sandorokli ba anoba variant asidage ngak thokna na ba hotna ba da hokjik maki oina de variant asigi matang da chapchana khangba ngamdribana Kudong sadaba kaya mayok na rin COVID-19 ngakthoknaba miyoiba khunayna hanadagi hauna face mask sisinaduna lakle adubo anoba variant Omicron gi oinade miyamna yamna pamna sisinariba machu kaya gi oiba icham chamba phigi maksing sisinabada khudong sadaba kaya mayoknaba yai maramaduna phigi mask ase sisinaroidabani haide University of Oxford ta Primary Healthcare Service ke professor oina laidiba Trace Greenhal na phongdokibada miyamna sendal lambi ama oina puthokuna khudaki oina saduna yoliba machu gi oiba fajaraba face mask ase yamna kanaba yai natraga yamna khudong thingai oiba yai masidi mask adubu sabada sizinariba fiber adugi makha yamna polle adubu kaman oina miyamna sizinariba mask ase de masak phajabada yenglaga sizinabani amade haiba se chamchamba phina saba ngaktane maramaduna khudong thiba thorakbagi chance yamna wangna lai haide Omicron variant ase thuna yangna sandokpa ngami haibasede miyamna hena khangnaraba wafam amane hana lairamba Delta variant tagi Omicron na sandokpagi chang thuba heli haiba laiwa kharana phongdokpasu laikhre maramaduna miyamna yamna section gadabani haire Omicron strain ase Delta dagi hena solle COVID-19 thokaliba virus ki anoba strain Omicron ase Prithvi sinba thungna sandokliba Delta strain ga yengnawada hena mapangal solle amasung Omicron na nabasingi marakta hospital da admit tawbagi chang yamna hanthai haina United Kingdom da sathagiba study amada phongdokre Imperial College London ge researcher sing na sathagiba study adugi matungin na Omicron gi case sing se Delta ga yangnabada hospital da yauba yabagi chang se chada tara manga dagi na kun phauba hanthai aduga hospital da hingama natraga masidagi hena leiba yabagi chang na chada nifu dagi na nifu manga phauba hanthai haide Omicron strain asi aruba phibam tahalakpa yabage chang yamna nemlabasu vaccine na ngakthokpa kaya ngamdaba amasung COVID-19 naruraba matungdasu amukhana narakpa yaba aduga yamnasu launaganba amadi oire study aduda haukiba tang amadage
तरह फाउबगी मनुंगदा इंग्लैंड ओमिक्रॉन की पेशेंट सिंह हॉस्पिटल यौरप याबगी चांग यंगसिनखे साउथ अफ्रीका ओमिक्रॉन की केस कया यंगसिनखिबा टॉप हेल्थ ऑफिशियल सिंगनसु ओमिक्रॉन की केस सिंग अयाम्बना माइल ओय अदुगा मनम अमसुंग महाउ मांगबा तौदे अदुबु सादोंग नाबदे तौवी हाइना फोंदोखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।